Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ryemeye kuvana ingabo zaryo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rivuga ko iki cyemezo ari intambwe yo kubaka icyizere no gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Mu itangazo ryasohotse ku tariki ya 15 Ukuboza, nubwo ni mu masaha y'ijoro ryo kuwa mbere rishyira iryo kuwa kabiri uyu munsi. Rero iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuhuza bikorwa ari we Corneille Nangaa Yoberuwo. AFCM 23 rero yavuze ko iki cyemezo gishingiye ku ntambwe imaze guterwa mu biganiro bya Doha, cyane cyane isinywa ry'amahame shingiro ya Doha yo ku itariki ya 15 Ugushyingo uyu mwaka w'2025. Iri tangazo rivuga ko uku kurekura Uvira kwemewe bisabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugamije gushakira umuti urambye amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. AFCM 23 yavuze ko nubwo hari ibyo yise ubushotoranyi n'ihohoterwa bikomeje gukorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, nabo bafatanyije yahisemo kwikura mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo guha amahirwe menshi ibiganiro by'amahoro no kugaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo binyuze mu biganiro. Icyakora iri huriro ryagaragaje impungenge rishingiye ku byabaye mu bihe byashize, aho rivuga ko ingamba ryafashe zo kubaka icyizere zagiye zikoreshwa nabi na FARDC, imitwe ya Wazalendo n'abandi bafatanya bikorwa babo, bagasubira kwigarurira uduce twari twarafashwe ndetse hakibasirwa abasivile bakekwaho gushyigikira AFCM 23. Kubera rero iyo mpamvu AFCM 23 yasabye abahuza gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava. Izo ngamba rero zigomba nk'uko byatangajwe kuba zirimo gukura intwaro mu mujyi, kurinda abasivile n'ibikorwa remezo by'ingenzi, ndetse no kugenzura agahenge binyuze mu kohereza ingabo zitabogamye. Nubwo rero AFCM 23 ivuga ko icyo cyemezo kigamije kugabanya umwuka mubi, ejo hazaza h'umutekano wa Uvira haracyari mu rujijo bitewe nuko ingamba zumvikanweho zizashyirwa mu bikorwa nuko ibiganiro by'amahoro bizagenda bigenda. Mu yandi makuru tukiri muri Sud Kivu, nuko indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na drone byabyutse birasa ku bice bituwe n'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo, nk'uko umunyapolitike Moise Nyarugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igitero cya mbere cya drone cyagabwe mu gace ka Rugezi garereye muri teritwari ya Fizi mu masaha ya saa 11 yo ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa mbere. Mu gace ka Rwicankuku indege ya Sukhoi 25 yahagabye igitero ikomereza muri Gahwera na Mikenke, naho iraharasa. Ibi bitero byose byapfiriyemo abaturage benshi, abandi barakomereka. Ibi bitero rero bikurikiye ikindi cya Sukhoi 25 cyagabwe muri Rwicankuku mu gitondo cyo ku itariki ya 14 ngo ni ku munsi wo ku cyumweru. Izi ndege rero na drone ziri guturuka ngo mu Burundi. Nyarugabo yatangaje ko abatanga amabwiriza yo kugaba ibi bitero ababigaba barimo abapilote n'abagenzura ikibuga cy'indege ziturukaho bakwiye kuzabibazwa. Ibitero by'indege na drone mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abanyamurenge byakajije umurego kuva mu cyumweru gishize, nyuma yaho AFCM 23 itsindiye ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo na FDLR mu kibaya cya Rusizi. Mu yandi makuru rero, abasirikari b'u Burundi bahunze Kipupu bagaragaye bava mu misozi miremire ya Minembwe berekeza mu bice bya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo.
Uburundi bwari bufite ingabo zirenga ibihumbi 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bose baherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano rero yatangiye mu byumweru bibiri yasize ku itariki 5 Kuboza uyu mwaka wa 2025 AFC M23 ifashe uriya mujyi wa Uvira. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bahungira iwabo, abandi bahungira mu misozi miremire ya Minembwe. Amashusho rero yasakaye ku mbuga nkoranyambaga hagaragaza imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi bava mu birindiro byabo mu misozi miremire ya Minembwe berekeza muri Fizi. Uburundi rero bwinjiye mu ntambara zibira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zigiye gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya AFC M23 kuva muri Kivu y'Amajyaruguru, batsindwa intambara y'Igoma, Bukavu na Uvira. Ubutegetsi bw'u Burundi bwavuze ko igihe cyose hazagira ikibuza amahoro Uvira nabyo butazakihanganira. Mu yandi makuru na kugezaho aya masaha nuko ihuriro AFC M23 rirwanya n'ubundi butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryiteguye kurekura abasirikare b'Abarundi ryafatiye ku rugamba, mu gihe leta y'u Burundi yaha inzira abanyekongo bahunze kugira ngo batahe. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yemeje ko iri huriro ryahaye inzira Abarundi barenga 500 bari barabuze uko bava mu mujyi wa Uvira kubera ifungwa ry'umupaka, bityo na leta y'u Burundi ikwiye gufungurira umupaka abanyekongo bahunze bagataha. AFC M23 yatangaje ko yiteguye kurekura imbohe z'abasirikare b'Abarundi no gutangaza agahenge ku ruhande rwayo kugira ngo abanyekongo bahunze batahe mu buryo butekanye kandi bubahesha agaciro. Bivugwa ko mu rugamba rwabereye mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu byumweru bibiri bishize, AFC M23 yafatiye abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizwe na AFC M23 uyu nguyu ni Patrick Busubwangwi yabwiye abanyamakuru ko ngo bafite abasirikare b'u Burundi amagana bafatiye ku rugamba kandi bitegura kubacyura. Uyu Busu kandi yasobanuye ko AFC M23 izohereza abasirikare mu gihe yabisabwa na leta y'u Burundi, kandi ko icyo bifuza ari uko abasirikare b'u Burundi bose bava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo hari umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara na FNL Nzabampema irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma yaho AFC M23 ifashe ibice birimo umujyi wa Uvira, Ruvungi na Sange, hari abatekerezaga ko ishobora kuyishyigikira kugira ngo itere Bujumbura. AFC M23 rero yamaze leta y'u Burundi izi mpungenge, iyimenyesha ko itazemerera iyi mitwe kwifashisha ibice igenzura mu guhungabanya umutekano w'i Bujumbura. Reka dusoreze kuri iyi nkuru yuko umutwe w'iterabwoba wa FDLR watwitse umudugudu wose muri teritwari ya Walikare, intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri bara ryabereye mu gace ka Tuonane gaherereye muri groupement ya Waluwa Rwanda mu gitondo cyo kuwa mbere. Abantu 4 barapfa, abandi bahungira mu midugudu baturanye. Umurwanyiro wa FDLR wiyise General Mudayongwa avuga ko yaguze n'abayobozi ubutaka muri kara gace, ariko abaturage bo barabyamaganira kure. General rero Mudayongwa yasabye abaturage kuva muri kara gace kugira ngo akodere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Babyanze, uyu murwanyi ajyana nabo ayobora, barabatera batwika inzu zabo zose. Mu bapfuye rero harimo abarwanyi 2 b'umutwe wa Mai Mai Kifuafua uba mu ihuriro rya Wazalendo. Byatumye rero imitwe yombi ihangana bikomeye yifashije intwaro nto ni ziremereye. Twitariki ya 27 Kamena uyu mwaka wa 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro, byumvikana ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye
yasohotse tariki ya 8 Ukuboza ihamya ko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gusenya uyu mutwe n'ubu ingabo zayo zikomeje gukorana nawo. Izi mpuguke rero zasobanuye ko nyuma yitangaza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyashyize hanze tariki ya 10 Ukwakira rivuga ko FDLR izasenywa, cyaciye mu gikari kimenyesha uyu mutwe ko ubufatanye buzakomeza. Ngayo nguko ayo niyo makuru nari ngufitiye agezweho muri aka kanya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire cyane we twabanye, ngushimire cyane we wakoze subscribe kabisa, ukomeze ubane natwe muri gahunda n'inkuru z'inkuru n'ibiganiro tubagezaho ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye.